kapeglam ni du tum kelo jasemet ke non he jong la so meghaloi la pen kar benglong ara tum bong kunun kachi chok kachi theng pen ko fran ke ram tunangalam thi lage thangnar potai lo relation ke ha 1971 ani kan pen la meghaloi and assam la so border la so alam thi apu thak pen si non ta ching rom du bom la pen la so border pu thak secure kalipin la reserve de tik bang ke la puson si लब अफवाह के द्वारा तुम्हें कार्बी पुनो देखला मेघालय सर पुनो लक्षण की दुबम पो लगे मोय नुद अहुत पे अहुत असंग दुबम पो अको लक्षण मांगे नु लसी तुम कार्बिंग लोंगारा ले थोत सेता कार्बिंग लोंगारा दुआन पेंदाक लोक लापेन हम फांग संग तुम लापेन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव तुम आन पुसिता इतुम मेघालय लापेन कार्बिंग लोंग सब बॉर्डर बांके के सर जे बांके ली माथा बेक नहीं माथा पुरदे लागला संसी दुगर को पेनली पुजे नि हां सिता नन के थेगलोंग बांके अनिकार लो थलो मेघालय पेन ला कार्बिंग लोंग ला सो हिमा लोंग कचे चक्का जे थेंग बाकुल स्तु के दु कहूरी के चार उसन दुएर बांगे लासी ला सोंगबोंग पुस्तामे नन कचारी बम कार्बिंग लोंग ला सो ऑटोनोमस काउंसिल कचारी बम बीजेपी तिंगी पु बांगे कार्बिंग लोंग अपेन मेघालय के ला सो होमोसा थांगताबि पुसी पेटांग पो सिदांग निली alang lituma fan lapen kadu erar fanda esi kapiklar je fanili pintu details ke pipelo nili da 71 of hipen assam lapen meghalaya kadu kawe long crate truck area la son border dispute person si sarkar pen peklang polo la crate truck angong ke la hello tage ini lile ke pinjong tegali lo लाके माने एसडीसी एस तुमले के तकोंग ता काली ला बेल तुंगा ची पिथि हेक पनेली ला बॉर्डर समस्या 1971 में चिंगवा बों पे नॉन आनलो ला पे नॉन फिता हिनी सरकार तुम चीफ सेक्रेटरी सुंग चिंगवा दो बम 2021 ना निकान अबांग के ना तुम का दूर चिनी लो जो ला सब एरिया ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 1 पुसी पुलो मेघालय हिन पे ना ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 लोंग ला सो समस्या के सब जे फंता इतुली तुम एमबीसी तुम सी दुदुलो मेंबर्स के अंसी ला सो मेंबर्स लोंग ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 1 लोंग अंसी दुम दे पसंते बा अवेदे पसंते कार्बेंग लोंग समस्या लाम के डाक्टर क्लाम बन पिदे पुके नोंग कार्बेंग लोंग समस्या ता क्लाम दे पोसी मेंबर दो ना को ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 1 लोंग सेता अलंग ले तुम मेंबर्स तुम के ला डिटेल्स लाम थाना चिन देंगे सरकार बांगिनी चीफ मिनिस्टर तुम कचिंगवाई कचराय लास्ट के 2021 16/11/2021 ani bangke lakre hinia hom adimang bong pen long throk adima bangke mane final post solution ke bang pula song dinglo asinon la so the election of pina phangane la long throk area bangke muiji tokpu seta aku long throk dolang ladak long krenia peklang aku long throk bangke langpi mana Karbiang long langpi kali ha lampi pulo ha sama border lampi pen dat pen chenglok west Karbiang block 2 block 1 lai pangrum pet pen alu long sok dura lage nili polam ni lage chief minister tum kachikroy alam lo lage asama chief minister dolo Meghalaya chief minister dolo la palang tu officers tu manta attendance da Meghalaya na pen asama ahin pen officers tum chief secretary pen danglok la tum kachik tong tum तुम ला के नीली का पिंचर अलाम का लीलो ला सबसी बॉर्डर अलाम के आवे पोबंगे पूजक थोतलो दामबम सी बॉर्डर अलाम थे बाय कापी चीजे फंसी माने आसाम गवर्नमेंट बा हिन पे बंग क्लेम पुन बम इसी अलाम तुमा था स्कीमे जे पेनांगा तुमे नोगे अलाम से तेंदर लो कार्बिंग लोंग समस्या हिमा लो साइ सामा पदिंगे पिनिगे मुनित मानी अवेलो लाके साइ समालो लापे सिके सोमोतान पदिम लाके 1961 निलेगे सेमार हरमुल लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेन सिके सेमार गवर्नमेंट ऑफ असम पेन सिक किपिन हरमुल लादाक कार्बिंग लोंग आरलो ता नन के ला साइ समा पुगे मेघालय दाम बेलु तला मेघालय दाम आरलो दाम जी फिता कार्बिंग लोंग सो के ला आना पार्टी के ओंग ला आना सरकार along a cherab do matum ki ong la an ham phang song ong ta la so ku thage pini itheni ni le puro te Karbiang long rat ga binong ke border of han secure nei bu ga ma tha ba badet lo la pen non het jong la aku si ni ku po
lage lapu mukrosai na thulo mukrosai dalong akimi a police station police output customer do lasong bong pen Karbiang long arong isi somotan porong ke Meghalaya long si parlo ponder lo lake nili ki pola mali Meghalaya government press release pasi pulo 2000 ninkan 2022 ninkan te Karbiang long arong Meghalaya ponder fianta government hin pen declaration pider fianta Assam government ke lam ithebani nang opinion ke Karbiang long autonomous council ke jali nunta lasobu thak ni nang poke ni dedlo Karbiang long hamphang pharo suri do khe phan kerai komi phan pu khe pharma ke claim pu to phanta lage ni ge bang wedlo pulote ilitu kachi nei gela hello Karbiang long arat abinong ke ta border pin alam the phan ke ani ke hang bu bang ke awe mute pini pina homosa dolote la huri dun jo pola pan samri la so phan se matha dam tat kusi matha na ko la pen hini alam nili budami alam gela hello ke damtang lapo chinthong ha waralong nilitungta dun ke ase tu men pen border homosa alam per jok nilitungta dunlo hala sohut laso regional committee border laso regional committee ka dispute aparman apan kapi chuni ke claim polong o visit kro ame thamata do laso committee long an pen alang like non deputy chairman lo deputy speaker lo Karbiang autonomous council alang li adak rar pandi putu bange lahai border long thanga tension ame homosa ta we lahai ke opposition tum bang paje thang tabalam apot lahai me meeting long che tong durang ne pusi alang li tipu nilalang li phanda puji je alang li gali Karbiang long rata la border of farman of ang pura phelong kachini pamene ge kanang kali pulo etum border of thak tum solution ke ban pai tum sum khong sidang etum puji bangal hello hada Meghalaya hin pen Karbiang long along le nanga cherai non an latum chiri loksi lak isira sarikuri ra phila chiri faroner cap 1,84,800 bighas along le latum Meghalaya sor Ladakh nanga cherai pensi latum kejor ke lang kam tem jongsi Meghalaya sor Karbiang long along nanga cherai aphan jongsi ahoga mane kroi krip wasante lahai tu bhai jail ke benga kamen chenglok kiplung akame claim nang puge ta pinia ne ka claim ke datlo lasi lake nili nal tu mata tahai ki puta polisi nilia documents ri peklaya ning hang le 2018 na ningkan hala Meghalaya pen nang cherai pen ke jor lahaya NOC pen chama certificate mokhal lahai adun thu bangke pangal hal ke nam tu mam ka pu tu mata amen duet lo ke jola ke nam bang pulo lai ke jor tum lo ekor lok sida kadogawe 40,000 acres la pen chiri se ador pen surit 70,000 per hectare gali per bighas lo hai per bighas lo la pen la bange 70,000 acre loge kalang lo amben akulo do thulang la bange 5,000 acres lo pulote kadowe langam nang elong bange 12,000 acre lo isi bange 40,000 acres lo la bange non la bange 5,000 acres lo pulote total bighas hisab dam pulote 1,84,800 bighas ke bang tu nang cherai pensi ke chejor pin herilo la ki pudun bang abadet jongsi chiri si ador jongsi ada 70,000 pulote dake 12 acre lo mange 8 crore 40 lakhs lo hinia mange 280 crores lo la pen last mange 35 crore lo pia bosin li punang kokma lahai documents along hello mu kopine lahai border lam thepo tha joint verification ke bang ya hujar hu plote document plote lahai se hang puke plote bang lang ko Karbiang long along le si la tumsi ha ke do Karbiang long along le pen ha ko benda la tumsi ke do la tuma ria along le khelang se le pupo itu ko thang ja bade apot ini tum elam jong pen pu bang ke official along ba ke le chok
laan ta kalilang hala so long iltum no thele umat long LP school do da ME school te humdu la pen jolajiwan mission ta du la ke megala government se nang semal mom non du bomla la so du jatalong wal bosti belong LP school do megala ma se semal la pen ke kliu wang long LP school do ada megala ma si kikim la pen megala ma si tangka ma pen chelo appointment ke ti hawang long LP school do la pen JMM mane jolajiwan mission scheme da du la pen pideng tilet polanta jolajiwan mission scheme du pulotan te itum anglong pulte itum boda boda lahai putha ke tunge infection da nampuke flu am nampuke ta mantune banda school dolo ME school dolo LP school dolo asan scheme dolo itungi pudam thanta bodana joka punde fedalo pulotan de karbelo autonomous council hin benta ituma border secure nei pubange mathate delo lapen karbeng long arat hamphang asong tunta kyong dung tumangge la solam te puta ke important tipe delo busi pudam nang kokko nasi akyong alam nili pudam tum te du ulangi punangi sta pupelo latum non aku jasmet meghalaya sorge khanduli riata latum mane 64 square kilometer latum kapar lu poje fansum government pen kachingwai long to place bomla ne amme bange pe kangtung chinai apo Meghalaya government pen ke place hormule lagi ni litum lega semar hormule kali dak penang do tan li peklang gatelo muthi just kachine fasin ni peklang chatla ila sona thang latum penang ana dim kadiman do seta karbeng long autonomous council kasari tumle punon MLA tumle punon ba MP tumle punon angkur phelong alam kachini dunde posi border homoisa ke lage bang tum pa thang tabalam kusi purang lage nindu galam lo asin li puin ha Nili abang ke general secretary lo polling ti pun nili man lapen etum asar XCM Karbeng Long Autonomous Council ram rong hang alang like advisor lo lapen alang lipu chesong timung labang ke etuma finance secretary lo tangho labang gel A secretary lo lasi nili tumna chopai na koke la non latest na so incident alam pensi nili tumna chopapon lo nasi lada kumar sike chok chelo nili tum mathadam sina tapap la peng na palong ke la ke akin ni alam galilo la ke anutin ta chini lo lage ke dam tang am stame chumang la pen karbiatum ahoya putha chebhong chori ke do bom lo halada commando la pen police ata bidam lo setame council pen tim karbiangong atum ko anma RD ki pinangi pen haladak RD piam de la son si abatai ka chebhong along setame la so putha ko son si pupu atum mesen pen chebhong he pin pen la adu ya hoya lambang kichun pa me pen pupu stame ka chekroi thek pen chomang la pen karbi ning siwet ke do thegi ma bangke lapu karbiang long penta la pen Assam government penta la so solution ke vandia ning hang he ke vanji galisi la bangke an so sesi aphiong suluk sodak atumon si pajapong la siladana idonang ko ke lagi kopia polo ke damta aninkan 2021 aninkan India Home Minister Athengno Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma lapen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma alang litum Home Minister Athengno MOU kache tokdo ye la block 1 block 2 long stame penangana area bangke puthot Meghalaya aphan pi det po lapen la so lar bangke konana ne Assam long ke wandia Meghalaya pen Assam long ke wandia long le ana bangke Assam long che wantu po Guwahati area ko lone ko so area lone important place bang Assam long bantu stame Karbiang long la bangke 6 schedule area la pen la daga bangke Karbiang long autonomous council kachari atu long lehem puro council to melo alang litum chini don bek nahi alang litum si ahem phulo la 6 schedule area ke stame Karbiang long CM Penchenglok, EM Penchenglok, MEC Penchenglok, MP MLA Penchenglok, la so puthake ningje donde
kaning ye dun kalisi etuma Chief Executive Member Dr. Tuliram Rohan ke along may long se than chulo give and take policy lake alam ave lake opposition party tum kaning je thap alam poson se alang like pache thang pon rong lo setame alang lita chini lo dak regional committee seng alo Piyus Hajirika hello la pen members sa bangke la border along ke doan IMC tum uping maslai pen chenglo la pen visit crow la pen head sing rong pha rina terang pi la tum bangke regional committee lo member lo tek yeben tek polisi ave pulote koson si regional committee do kok lo la si alang like la hai chini lor mate chini don dedan ma la hai regional committee do pu ili to masiem chini don dedan ma mate give and take polisi long che kroidon tong NOC tong council pen pier loma la bangke rada tum argument melo da rada tum ning ke hangela hello Karbiang long border 1951 pen la ahoy ji tu ka siritang atengsi la ke dowek nang po athe la pen a bhere ke ka dak Karbiang long rada tum la pen ahoy ke do rada tum ta la ke kroi krelo la bangke Assam chief minister da chini nang po la pen Meghalaya a chief minister da chini nang po Karbiang long CM ta chini nang po la ke inching sia long leta nilitum Karbiang long rat ke Meghalaya phan ke pi ke nilitum ke kroi krelo la pen Meghalaya pen ke wandia lam ta nilitum ke kroi ke wandia lam ta nilitum ke ave ki pi ta ave ke long ta ave la si ahoya tengsi do thim nai pusi nilitum ASDC socialist party pen sta me pini pen sta pini ta me puthot puthulo council phan ta me pachini lo state government phan ta pachini lo la so hoy aduya hoy bangke puthot la tunelo la se ke dam tang la so incident se tame aduya hoy ke do tum se tame kroi kre posa batai la pangapalong khandulia long mukro long karbi pen chumang la he incident nang doke a hoy ke largia bangke Karbiang long rada tum ke kroi kre pu ke la ke ala abatai ta paklang elo ante kopia polsi Assam chief minister puno Karbiang long CM puno la so puthak chining tung ta dalo made claiming tung ta dalo la so solution wang ye pan la si ultimately pinige ke dam tang ning kan stame inoda forester touch a hoy puthak si chinang lo non latest la bangke nokbe orial timung masi taparalong timung sangho masi prandam nang lo bang sirke bareng sud lo la si ladak law and order dokko ka pitame koson si munira pran ke dam long lo la pen koson si pache bhong long pop lo la dag bang status quo maintain si peaceful settlement do eta pc long le socks ta me rod nai yas ta me claim nai la si ladak ke komando ke chokche police atum authority tum tong amethang di son ka chen tong soga parot long pop ma la si proper investigation la bang ke do nai la si nili tumi demand lo koson si la so incident ke dolong pop ma pupu police do ko phita munit thi chulong pop koson ar kom sila so abang ke dolong pawlo la so bang ke proper investigation donai pusinili tumagin pan ke demand lo la pen proper la pen lala gito incident ke claim da ratum chomang atum le punon halatum kapathia tum stame halatum phan stame nep inang se proper mane justice pilong vek nai rural timung justice long vek nai la si lai ka do ve incident nang do ke lage jar pota ke lilo ke border problem ane la give and take a policy la so policy do dera pc Karbiang long adu hoy west Karbiang long adu hoy long la pon aka suluk so dat nang do ke jar pota ke lilo la ke give and take a policy lo la se la daga daito ke Assam chief minister se daito chi chair lang po la pen Karbiang long bolote team Karbiang long atum si la so putha ke daito chair lang po athe alang li tum kamatha klang alang tum ke chok chi alang tum kamatha thek the posi la hai border long tame batai suluk sodak nang dolo ki ke yang nang dolo la sin la hai ka do ve puthak tame puthon ni li tum Karbiang long arada phantame la non la suluk sodak pors tame li tum peaceful maintain pen si koson si li tum ing samjin pen a hoy tame cherai thip pen a hoy ating ka chelong ya phans tame li tum la kache song tau nang ne stame suluk sodak pu pen bangke ilitum ke claim ke dam pu bangke chok che dai stame ilitum
kapacho ya phana bangke give and take policia bangke ketiata ke itum kroy nang ne border along le bangke mantule ta itum meghaloi phan ke piken itum chedon do nang ne lapen elitum chebhong churi ni hang he setame elong le phelang bang eke pon pia bangke ahok pet democratic arona teng panke la ke elitum continue si ke song bom nang po